Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata ko, Sioni pa kayo. Wan, agan-anad kamot, Artemio. Wan kayang, awan ka rin papanamin ton madamdama. Diyak pa'y sigurado, apay ka din. No, awan naramidem. Agdalos ka mo diti balay. Agsagad, kan nagroot ka dita paraangan tayo. Makita inton madamdama. Kita amat ti maarami diti balay Tapno sana nakababain ka dagiti kaaruba. No narugit ti unag ti balay, agraman paraangan tayo. Ay nawaw, gagangay na ata diyak met masango ti agdalos. Kasano ngamin kat sa bali mati pang pangrunam. Hay, agrubat kakit din. Tapno malpas ti trabaho mi di garden. Saan man akong kumpormi ti bagbagam dita. Naimbag abigat mo, Sioni anak ka. Nakaumay kayo matatang. Anyat umayo ibaga. Nangyigak lang iti prutas para ka na kayaw. Idisuyo pa ilaang di tatatang. Ay nawaw, dahil cellphone mo man ang tidumdumugam. Kat agkaywara na iti usaryaw. Karuruot pa yan ti paraangan yaw. Awan mati ko nam ngagdalos ka. Nagdalusak, agtubon tumot laang tatang. Ay nawaw, saan man ati kinadugyot mo ti ipagpakat mo anak kaw. Ang mga no panunutan ti asawa maday ta ti insurumikan ka. Apay ngamin aya, ada kayo ti masiksikuran iti balay kan paraangan may tatang. Wen ta saan mo't nasaya at akit kitaan. Nakarugro kay iti aglawlaw. Mangirwar ka man kiti kumpay ta, agdalusak iti paraangan yaw. Sika, agdalus ka mo't diti unag. Tapno nadalos sa sangputan nila kay mau. Busy ak tatang, jak masangot agdalus ita. Busy ka kunam ngam na ta cellphone mo mati dumdumugam. Busy ak nga ag cellphone. Ay nawaw, ado ti buya ak ita tatang. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya tara aramidan niya tatang. Apayada kayo ti agruruot iti paraangan may. Kasanaw. Kadimot masangot asawa am Artemiaw. Na ayan ni Sioni ay tatang. Adda ito unag. Bisay. Anya man ang tipagbisbisyan na tataw? Ay kat bising ang cellphone Ay nawaw. Imbes nga agdalos. Saan? Tati cellphone naman ang tininto na rin na. Dila agbain ka na kayo. Naumaakaw na kanayon na mangibagbaga kinkwana. Iso asya akong tinangarami. Una yung tikastasyon Ay nawaw, napudot man ng ti ulom si ka Artemio. Kasangsangpot mo lang. Di ka lagbayin ka ni tatang. No nabanog ka nagtrabaho ijay garden, aginanakapay, saan asyak ti pagpupungtutam. Takasta pa lang ti bagam. Di ka mabain, ani tatang mo pa lang tagdaldalos iti paraangan. Katsi ka, ag-cellphone ka lang dita. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Saan ko nga imbaon ni tatang nga agdalos? Isumat tinagboluntaryo, di binaybay akon. Kastalat nga rudan. Talagang awan plano, ngagdalos dito balay. Iso nga rud adi kapag trabaho ni di garden, tapno maasikasum ko matibalay. Naimbag pa ni Osang nalabasak ngagdaldalos iti paraangan da. Na, anya ter aramida mo sang bakay. Kas makita mo't, ag video aklo kas lakay. Para anya dayta. Vlog ko i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain bakay. Saan pa'y analpas ti balay tayaw? Pangit akit kitaan ti background mo. Ta saan pa'y anapinturan ti diding tayaw? Okay laang day talakay. At least saan nga agkaiwara ti gamit tayo. Pintor laang ang ti kurang. Una ng amangan no at damay baga ti karuba no makita da bakay. Saan mo't siguro lakay?
Saan mo't anarugit ti balay? Kas na kunak itayan, kurang laang iti pintor. Hala, adakan ka dayta. At damot kan kadakwada ano narugit ti panangkita dalakay. Saan tan aparikot dayta? Ay, oo, na yan dayto nga ipupos dayjay nga osang. Kasla balay ti dugyot ti balay da. Ngam isulat tamot ti background na. Ay, nawaw. Ay naman na yun, tay bagbagam abalay ti dugyot, si Kasyo na Nay, ada kayo matgayam di tatatang. Itay pa yung mangmangag ko ti ibagbagam. Asinaw, ti akin balay, iti ibagbagam abalay ti dugyot. Ti balay da osang tatang. Anya, Umay kayo nga minatap no makita yung ti video nga ibagbagak. Ti kunan ni Artemio kat agdaldalos da nga usang. Nung nagrugi latam at akitaan ti didingda. Kitaam ti background na tatang. Oh. ay unay kansyonay. Dilawang pa lang magtibalay ti sabali at tao. Kunam lalo na dalos mat ti balayaw. Awan imbagak akas ta tatang. Ti kanyak laeng kat ape ang masapon nga ipos na pailaeng ti kakastoy a video. Kumporme ti pakibibiyangam mag. Tumakdar kakit di ti tatulungan na ngagdalaos. Hindi pa yung may sangal daw ngagdardalusak di ti balayaw. Ngam di mo ten malmalpas. Nakarugit launay nga may. Ano din ang kung ibagbagam ka ni tatang itay simang production Ay nawaw, anya maninday taan nangag mo Artemio. Balay ti dugyot kung kunam ka ni tatang. Ah, dayjay ka de. Ti balay da osang ti dakdak kamate. Apay ti balay daw sa. Di mo nakita je vlog na. Nakarugrugit launay ti balay da a background na. Kat nagdaldalos mo't piman ni usang. Nakita ka man na pumpunasan na titawa da itay lima ba sakit ti paraangan da. Kastoy aya tinadalos. Kitaam. Kitaam ti diding da. Oh. Ay nawang. Day talagayam. Pintura lang ti kurang dita. Numapinturaan da ita. Mayat tumanang tilangana. Sampay nga analpas ti balay da. Masapul nga rod nga ipos na. Apay, aya at ti balay ti sabali at tao ti pagparikutam. Balay tayong tupay, di mo madalusan. Ni tatang pay lang ti umayag daldalos. At least, uray kastoy ti balay, saan ko nga ipopost iti Facebook? Wen ngam adamot na iti impus mo aladawan mo at ti balay tayo ti background. Ayuwanan niya. Ang at least dayjay, picture laeng, saan a video. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, osang. Adda ka di ibagam syone. Nakitak di video nga impost mo iti Facebook mo. Ay na, nakarugrugit akit kitaan ti diding ti balayo. Anya? No siyak laeng amay sa a viewer mo. Kas labalay ti dugyo ti itsuraan. Ay di ka agsawa kasta, tainal daw ang madaldalusan ti balay may. Saan lang ngamin ang napinturaan? Isusiguro ako nam ang nakarugrugit. Kas lay sumot langan Apaw, di ka man. Di ka aging dadalos, taamok adugyot kamot ije balayaw. Di munto pa'y amot agdalos, agraman paraangan yaw kat nakaruroot. At least, saan ko nga ipopost? Ammom si Kasyo ne, tiltilam at dildilawam. Iwaras mo pa iti panagkitam iti aglawlaw mo, sakbay nga agsao ka, wan? Makapaburat iti dara deta asyo ni lakay. Ay nawaw, apay manan ayan ni Shunay. Bakit? Kasla balay ti dugyot kanu ti balay tayo. Anya? Ay nawaw, kas tatin baga na? Wan, kat no nakapikpik sapay nga ruti sa una ijay dalan itay. Ay una yan. Hala, di mulat ta ni kaskaso bakay? Marurudak nga rod. Tano agsasao kat kunamlan asino akadadalusan mo. Di nantupay maasikaso ti paraangan da. Baybayamon bakay? Di mulat ta ni kaskasaw. Tapno maliklikan ti rire. Nakabigpig sa kano ti saum ni tadalan itay, kabayatan ti panagsarita yu kani usang. No apay matamasapol nga ibabayin mo di tao. Asino mo tinakadamagam iti dayta si ka Artemio? Asino kumapay, nagtinakangag iti magbagam Asino nga rod? Apay adi mo mainaganan? Saan na namasapol nga naganak? Dakas ti kastangar aramidem.
Sakbay nga guyaw ka, sigurado a perpekto ka. Nakababain ang mapan mo ibagbaga, akas la balay ti dugyot, ti balay ti pada matao. Kat mismo balay mo, di mo madalusan. Ay nawaw ka. Ay, katusto na. Nagaduman ng bagam ditan. Anyat aramida mo sang. Itay pa ati cellphone mo tig-iga, ma'am. Sapay nakapokus ka. Adala birbiru kak aladawan lakay. Ay nawaw, ladawan na eh. Tay ladawan nga inpus ni Shoni di napalabas abulan Nakita kat, nakarugrugit mo ti background na ijay. Di mo ibaga, bumalis ka mag. Siyempre, nag-comment man ngamin iti impose ko. Aglablabusan da iya babae, iso nga ikakman iti pagnakman na. Anya? Di naksardengan kat. Tamakita ano saan pa'y ama kaamiris iti aramida ken kwa na. Marmarwam da iti babae. Ay, nawaw. Balay tayo mati impos dayjay nga osang. Anyat ko na. Kita mo, balay tayo mo dayta, nay. Huwag ngagpaisaw. Sakbay nga guyaw ka, iwaras mo pa iti panagkitam, itaglawlaw mo. Kuna naman, Ay, no, makaparurod talaga. agure ka man. Comment mo na ito, saan ka day? Ha? Ay, muto yung da cellphone ko, lakay. Agure ka, ta basag pa iti comment mo iti post ni Usang. Kasla balay ti dugyot ta background mo sisi ko. Na, apay kami nakasta ti comment mo iti impos na. Muto yung da cellphone ko, kunya. Isumot lagayam abimalas Nag-comment ka pa ngamin iti negatibo iti Facebook na. Amumit apintor lang ti kurang tapno malpasan ti balayda. Kasta pa laang ti mapan mo ibagbaga. Ay nawaw ka. Si kamot gayam ti lumabas. Syonay, anak ka. Wan tatang, adda na patig apapanak. Ay nawaw. Sa di lumay. Awan oras ko nga agistorya ita, tagdardarasak tatang. Ay nawaw. Hindi ta kayon, agistorya aktulat ta inton sumarunong aldaw. Sige, inakong. Na, agdardaras mat ni Syonay. Apay nga ta. Anya nga tamanan, tinapasamak. Ay, tinasayaat. Mapanak iji balay da. Tasalud-surag ti manugang kaw. Artemiaw! Ada ka kaday! Artemiaw! Sumber kayo lang, tatang. Ada dito yun lang. Busy ka kaday, Barok. Saan mo, tatang? Apay ka di? Ada ka ni Masapulyo? Adala kayat ko, ama amuan. Limabas ni Syone iti paraagan mi itay. Kat mas daawak, nagdardaras mag. Di namot nga ron ibaga no apay. Anyat na pasama kaya. Dadya ka rin tatang. Pinasagiran ka ron ni Osang. Anya. Kasanumot ngamin na ito asyone. Nag-comment iti negatibo iti Facebook post ni Usang. Kasla balay ti dugyot. Kung nanakit din, ay nawaw. Saan lang ayam asaw? Ada pa'y kayam comment na. Ada tatang. Iso nga, inripos mo't ni Usang ti balay may. Sakbay nga aguyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkita mi taglawlaw mo. Kunana, iti kapsyon na. Iso mo't tan, ti nakasairan tirik na dito asyon eh. Minaybay aklatan Ta naumaak mo't tan nga agsasao, tatang. Anya ti masapul mo, Shonay. I-delete mo dayjay apos mo. Ne, di ka gungot Awan ti karbangam amang i-post iti balay me. Bimalasakla ang tapno amom tirik nana. Kita ana imbag dagiti background mo iti Facebook post mo. Aglang lang nga pa'y abalay ti dugyot ti balay yung iti balay may. Pintur laang ti kurang may tapno ibagakeng ka. I-delete mo dayjay nay. Kalpasan ti inaramid mo apan ang uyaw iti balay may. Sumrakat tapno makitam ti unag ti balay may. Anay, ibaton na ka. Sumrakat tapno mapnak ka. Tapno makitam ti balay nga ibagbagam abalay ti dugyot. Kalpasan na, ikumparam iti balay yo tapno makitam no asino ti akin balay iti aglanglang nga abalay ti dugyot. Inton sumaro na saan asyak ti ibabain mo Saan asyak ti kalkalabanam? Tatalaga nga ugalik ti bumalos no aglablabos ka.
Talaga ang makaramanday di nga usang kanyak. Hagtal na ka man dita. Itay pa'y asumanao ka. Masarap nga rod iti day a babae. Pudno mo't piman ti imbagana. Narugit ti balay tayo. No di mo kumainuyaw ti balay da saan pa yan na pinturan. Saan na kumamot nga uyawan ti balay. Mayat nga rod ti kasjay nga naramid na. Napanakit din impose iti Facebook. Ay nawaw. Nalipatam samot nga ti Facebook mo tinangalaan na karagidya aladawan. Una, ngam impose na kasjay ti caption na. Pangit, abas-basaan. Agnagam ka nga minan. Sakpay nga uyawom ti pada matao. Siguraduam a perpekto ka. No saan, aguli magkalatan. Kan anyalaw na ti pagsaksakit ang tinagam mo. Kat pudnumat ang narugit ti balay tayo. Di mo mat ngamin amaw ti agdalaws. Lusyak ti sika. Di mo ngamin dilawan amin, sunay. Sa anak pa anak kabalas iti dayjay nga osang tatang. Ha? Si kalaang ti mabainan iti kasta nga aramidam anak kaw. Alangan mat abay-bay ak ang tatang. Gusto na ita nga apa. Agdalus ka kita ita no saan nga glanglang nga abalay ti dugyot ti balayaw. Ni tatang mo. No kasta bisin nila kaymaw. Asikasum kumamot ti balayo ah. Sana kasta baybay amlatan. Alawanan, basol kon. Awan sa bali apabasulam no de ti bagimot laang. Sakbay ngamin nga aguyaw ka. Siguraduam nga awan mauyaw ken ka. Sadot ka lang arudan nga agdalos dito'y balayaw. Nakauy-uyaw ka pa ay. Oh, anya nga ita. Nakatumpong ka ni tinaturad a lumaban ken ka. Dahita ti alam iti kinauyaw ken kinamanagdilaw mao. Ay, nawaw! Di ka aguy-uyaw tapno di da kantumat uyawan. Di ka agdildilaw tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Siga ka di iti bagbaga ni isang ama isukat kan kwa na. Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka ka di ita. Ay, nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko ang makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang magtaramidam dito balay. Asikaswam ni nanang tadi nakabailan timag na kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam, kan digusam, pakanam, kan no adda ti daduma masapul na, pagserbyam. 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. At dati nasabat ko babae di tadalan ni tay. Isu ka di dayjay ti in-refer ni isang akasukat na amang nga si kaso kan nanang? Wan manong, Naimbag man tamayat nga agbantay kan nanang. ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo ang mamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya ti kasta rumrumwar iti ngiwat mo ading kao. Kat pudno mo, amin ang mamirmiraot nga am mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta.
Wen atag papada tayo laeng may. Kasapulan tayo ti kwarta. Tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Oh, kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apag sirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakder iti bukod na. Masapol ang matulungan. No dadduma, masapol kanupay ang mabagkat. Ay nawaw, kaslan narigat mo't gayam ba kayo? Wen nga rod, ngam ano saklatan Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo ngay? 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakit laang kano ti asikaswak. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kanay, akabalam nga aramidan na ita bakit? Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga agabrodak. Nasaya at ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa yung ururahin ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon tagtrabaho. Ha? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Saan ka di ati imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ay, wen ma'am, di kay madanagan. Aramidak anasaya at ti trabaho. Aywan gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamot ti makaamuag dalos, ha? Agyaman ak, madam. Ibati klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito balay. Agdalos ka, kandigusam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Asino ti bus dito aya? Siya, wano si ka? Ay, kwa, da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, no anya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong metlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh, Jak kayat ti bangus a nalabaga ti matana. Areglado, madam. No anya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abang Usman, Tata Pilip. Anya pa'y nakaw. Day talaang tata. Isula ang matiin pagatang ni madam. Aguray ka, si kakanday tinaisukat ka ni isang, si kati mangibantay iti ina ni Emma. Uwan, tata. Apay ka di? Mano nga aldaw mo nita, Awan pa'y makalawas, tata. Apay ka di? sa payla ko mata maanusam ti ugali na. Anyat ko nayo, tata. Ay, kwa, ay, lawan kaun. Kasla da kayat yu asawan, tata. Ay, awan mo kitay. Apay na dyan, kumporme mo tanti may sawsawang ka. Mabit lang na ka nga, isupot ko ti bangaws agat-gatangam. Amangan ko nak no malipatak pa ay. Ay nawaw, aping agtugtugaw ka lang di da si ka, Giselle. Asinaw, tinangibaga ang mabalin mo ti agtugaw, Pasensya kayon, madam. Nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat, madam. Kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. No awanan ti aramidang, di gusam dagiti asok. Kan agluto ka matyangan, iti kananda. Sapay 21 amin ti aso na. Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikaswak. Oh, apay adi ka pa'y lagunay dita. Agawa amit ata na mapanan ti oras. Anyat orasan yung di pa'y lanangan kan nagdigos dagiti nga asaw. Uwan, madam. Aramido kung ti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog no di mo kayat asukatan ka. Nalawa! Unay kan ima ading ko. Anya manantar aramidam dito'y balay, manong. Saan mo't siguro adakas no kayat kumati umay agbisita? Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang ti trabaho ni Giselle. Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga ron nga iso ti mang pakpakan ken mang digdigaws kadagiti taraken mo nga asaw.
Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan matlangan ti aramidin na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Kat saan matakaraman day ta ti aramidin na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunan pay lang ti trabaho na. Sika kumamit tin ti mga sikaso kadagiti tarakin mo ah. Ay naagtal na ka man no awan na sayaap nga ibagam manong. Saan asyak ti umay murang-rangan? No anya ti makitkitam, aguli makalaang. Ha? Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan madam, iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag day off ka, digo sampay nga umuna ni nanang, kandag iti asaw. Agluto ka mo ilaangan iti kanunda. Ay nawaw? Na, da reklamaw? Ah? Awan matkit di madam. Oh, apay nga rod akas ta ti reaksyon mo. Kaslad da pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo sakbay nga ag day off ak. Tapno awan ti parikot madam. Kasta ti kayat ko. Awanan ti ado sa ludsod. Aramidem latan no anya ti imbaga. Tapno awan pariko. Ay, makabannog mat. Ay nawaw. Apay nga talangan nagawid ka, Giselle. Alas 12. Di ko ram kanya kat day off mo ita. Day off kong agpaiso lakay. Apay nga road nga talangan nagawid ka. Kasano mo ngamin? Day off ko ngam dinigos ko payla ang tibaket kanti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya? Uray day off mo, agtrabaho kalata. Isumot ngamin tibilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin sakbay nga ag day off ak. Oo na yan. Anya nga road ti sir-serbi na ita a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang ko maa, tapod nung nga italaan. Narigat mo, no tunggal day off mo, kat kasta ti mapasamak. Awan sir-serbi ti day off mo no pagtrabahon na kapay lang tipos mo. Ada pa'y 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramidak. Anya ti umay mo gatangan, basang. Shampoo man tata. Agpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan tata. Mayat ti isem mo ita When ta intedan ni Madam Titangdan ko tata. Ay, kat mayat ano kasta. Iso na lang ata 8,000 mati inted na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapay ti mga asikaso kadagit ti aso na. Ti saritaan mi kat tila ang bakat ti asikaswag. Ngam agraman ni Madam Emma kat ilabaak. Syakmat lang ti mang pakpakan kan mang digdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naay, talaga nga abusada day taabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namit nayunan ti sweldam. Ay, narigat tagsasaaw. Ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaunan na ide. Day daduma, nagabrodan, may mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na laang tamaya dayo kamat iti pamilyam. Day tamot laang ti may saan nadlaw ko tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, steady latta. Saan matan amanayunan? Anya ti naramid mo igerwar si ka, Giselle. Gimata akla ang iti shampoo tagdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan ha. Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di alakay Philip. Ha? Anya, timbagbaga day di alakay kan ka ha. Awan mat, madam. Di nakululbutan ko nakmanan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di alakay. Iti anya aga po ngay, madam. Ay nawaw, awanin ti ado asaludsod. Aramidam latan no anya timbagak. Diyak kayat amakisar-sarita ka iti day di alakay. No adda gatangam, ijay bangir nga istor ti papanam. Nawatam. Uwan, madam. Apay kas jay mati panagsasaom ken Giselle. Sika ima. Ay, pakibiyangam la amin nun, manong.
No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar laang saan at tila pakibibiyangam. Nalipatam sama asyak timang susweldo iti mga asikaso kininanang. Wow, namok day ta. Sikat yung gas-gastos para kininanang. Tasyak, simple lang nga mamirmiraot. Tila ang matnatangkan, protas ti kabalak nga itad para kinanang. Day tangarod ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Man nakibiyang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kaasi matpima na mabugbog kawan. Nagadulagarudan ti ipapaaramid mo kan kuana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan analaka ti mga iwan iti bakit no nakapsutan? Laglagi pam. Saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog matjay tao. Huston, agdalnakan. Di mo papudutan ti ulok ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y lagi nalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y nga minti inayo, madam. Ninanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat nakanuti agpainit. Isu ajak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan at isarunom. Uwan, madam. Aramida ko. Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi Apay tala nga sumbatam tiyawag ko. Kunak man no alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensya kan, Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man no dagiti lang bado ti bakit ti labaam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Jak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Kasano no agungot ni Madam? Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Wen, kasapulan tayo ti kwarta, ang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige, Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagak ken kwa nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadya kon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samot iti abro na pagtrabahwam. Ang mga no mayat ti pasweldo na. Isumot laang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon. Nasken nga aginanaak. Tani, grabe ti bannog ko. Pasensya kayon, Madam, ngam agsapul kay laangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat mo asawan. Agikkat kan iti trabaho. Wan, Madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Jak ngaminan kabaalan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manula ang madya agdalos, aglaba, mga sikaso kan nanang, kan mga sikaso kadagiti aso. No, kasta ti kunayaw. Da kayo laangan ti mga ramid, Madam. Tasyak, talaga adjakon kabaalan. Saanan akabaalan ti bagik? Ha? Diyak kaya ti kasta pa nagsasaom ah? No pumanaw kan? Ngam di mo namnamaan nga itad ko pa iti sweldom. Nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya ti imbagbagayo iti dayja a Giselle? Nay, di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo tapno pumanaw, tapno agikat iti trabaho na. Saan ka nga aramid ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa'y lang. Sakbaya pabasulan na, salud-sudan pa nga umuna ti bagay. Amaw nga amam no anya tinagkurangam. Saanay na masapol nga ibagak dayta. Amin ang nagbalin ababaunin niyaw kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga man ti kabsat mo si Kamigel. Apay ka day, Tata Philip. Anya man ti inaramid ti kabsat kaw. Sakit na iti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka naw, Tata. Sakit pabasulin na no apay apimanaw ni Giselle. Anyat kunayaw, Tata? Pimanaw ni Giselle? Buwan, kasanumat nga may abusada launay tibak ng akabsat mo.
Kada siguro iti panunot na kat saan ang mabambanaw jay tao. Anya? Talagang awan agbayag ababaw nun na. Wala ta kasanaw kat dakas magtiugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita. Pimanaw laang ano pimanaw. Asino nga rodan ti mga sikaso ken nanang. Si kaman kit di tagbiro. Pilyom tay nagagat. Na anos kan saan anareklamo. Ay na din kaw. Uray no kasanupay ti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Wenno caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kastang ugalem. Hawan lat ammo ading kaw. Mabannog ken maumadan tumetlaang. Asino nga rodan nga iti mga sikaso kin ni nanang ita. Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasanumat ti trabaho ngay no kasta lang. No nagbalin ka lang kumaana saya at ken Giselle, di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag parikot ita? Hey, jakam mo. Manulaang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga abusada. Tulungan nak nga rodan. Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka. Itrato man nasaya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da nasaya at ti trabaho ta. Ay, nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Ited mo ti umno asweldo da. Tapno saan da a maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Una yan, Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka. Madi nga rod tirik na na. Api nga na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Anya nga'y tinamnamaam nga igatang ko. Kastalat na nga rodan. Bay-bayam, nagsangsangit ita. Saan na makaturog na tao no kasta? Mapuyatan man ang da tao. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Sina. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigor. Kanayon nga adda istak na kat dayjay. Agawaam nga rod atanay. Kasla bumtak ti ulo ko. Tinga trabian ang kapinpig sa tisangit na. Sina bakit? Manang Sina! Manang Sina! Bakit? Disturbo matipan naturog tersaw lakay. Apay ka day. Di ading mau. Tuk-tuk-tuk manan. Manang Sina! Yahoo! Aywan. Anya nga tayo ti umay naman ang ibaga. Rumwar ka, tamapan mo kasarita. Abangan no adamanan ti dawatan na. Mabit laang! Umayang! Naimbag arabi ay Manang Sina. Anyat masapul mo. Tangat rabi nga tuk-tuk-tuk ka ading ko. Amangan no adda induldulin mo a paracetamol dita Manang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigor nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda nabatbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Ta isulatan ti dawata.
Kaano pa'y nga gurigor? Idikalman pa'y amanang, ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan Awan mo nga rod maigatang manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, adagastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan manang, Narigat ti agsadot-sadot ita apanawan. Umala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw dawata. Anyat dinawat ti kabsat mo, sinabakay. Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya? Ti kaanakan ta Idikalman kanupay nga agurigor. Ngam di damat na igatanganan iti agas. Ay, una yan. Delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga binti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amua. Kita tuman no awan pa'y tinaala daad janitor iti pagtrab-trabahuak. Tay pasok ko ti abirat ka. Wen man lakay. Kasaritak ti kabsat ko intun bigat tabagaan na nila kay na. Okay, ituloy tamanan ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak laangan ti ilakok intun bigat. No sika, ituloy mo lat ti maturog tanasapa pa'y mag. Sakbay nga igtad ko tinapudot adanom adaw dawatam. Adapay man ti kayat ko asaludsudan, Gloria. anya day tama ng Sheena. Ada ka di trabaho nila kay Mau, no? Awan manang, adala ang ijibalay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay kau ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay, wan amanang. Sige, i-text kontukin ka no anya ti ibaga ni Manong Yaw. Wan manang, agyaman naklaunay. Mala, sumrag ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y mattitirmos may. Nuapay mat ngamin ade kay gumatang ititirmos kanta Koreaw. Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalay nga ipasok mo ti abirat mau. Wain bakit. Kaano nga rod ngay amang rugay. Inton bigat matla ang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbaga ken boss ti adda kasasad ti kabsat mo ken ti abirat kaw. Iswa na siyan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag-janitor bakay. Ay na, saanan nga agpili-pili day ta tao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na. Itiks mo nga rod kanading baw. Tamasa pa inton bigat. Amuna may ti pagtrab-trabahwak. Agdirit sulat ta ni Jai. Alas 8 kanaw nga ag-report kuna ni boss. Ay nawaw, apay adi ka pay laagriing dita si ka Emerson. Bigat naman nga, bugbog ka si ka Gloria. Nalipatam ka di timbagakan ka di kalman Alas 8 ti sarak mo. Diyak kaya nagtrabaho dyan. Ay nawaw, saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag idi kalman? Diyak kaya nagbali na janitor. Anya? Naimbag kumamat ano kasi iti trabaho ni Abirat Tirso ti trabaho ki dyan. Si kalangarudan ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amok. No makita da nga daldalosa ki dyan. Ang mga ano katawan dat tupay kiti. Ay na, awan langarudan ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang, dita. Dahon bakit? Naladawa ka nagawid. Nag-overtime kami pa'y ngamain. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y Dagiti ubingay. Nakaturog dan. Gayam. Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? Daita pa iti may saparikot bakit? Nay, taapay mo at lakay. Di matim may nabirat. Di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan nga interesadaw? Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman, tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana maipilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahuan jay tao. Ay,
Danda ni awanan kanunda, ngam kastapay lang ter aramidan na. Ay nawaw, agpada da ang agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sheena! Manang! Mabiit laang, umayad. Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? At da ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan! Pagkapi mi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos mi? Ay nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Na, api nga agungot ka akastangay. Napudot adanum laang ti daw-dawatak. Mala, no di mo kay timang tadsaan laang. Para napudot laang adanum. Nagadun ti bagbagam dita. Ay nawaw, gimatang ka mat iti termos ken takuray. Kita dapay mat iti termos ken takuri tayaw, sinabakay. Adda pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakay? Ay kat dagita kanayon a dumawat iti napudot adanum dito'y balay a. Tikabsat ka kan ti asawa na. Aywan, may mayat no'y kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda a nakaturog pay lang da tao kat adda tuktok atuktok. Isuna lang tasan lang mata hot water ti dawaten da bakay. Para makita ano di da pay la makarik na. Nang runa no itad kuntong ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat ara-aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. An-anwan mi day tangay. Awatam kit den. Awanan ti adupay asaaw. No, Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminan iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. anya, para napudot adanum laang kastangkan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay? Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta isulaang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo mo't ti makaammo agumatang. Saan mo't amabalin nga itad ko amin ah? Apayakas di ti panagsasaon ni manang mo si ka Gloria. Ugali nan santikas dyan. Ay nawaw, apay nga palubos mapastusin na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laang nga ita ti aldaw? Addan to aldaw day asina. Gaputa da na itulong na, kastamutan ti panagsauna. Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manen palutan. Ay nawaw, palutan mo't nga bagbagam manang Sheena. Ay na, aggagat kayo nga may nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat lang ti amuyo iti kapsat kaw. Ay, di nakmo't ibabay na kasta ah. Adapay gayam na batbati abain mo, si ka Emerson. Gaputa da na itulong yung kada kami, kasta kayaw. Bastusin da kami. Gapaw, tamarmaruam kayo. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan met amabalin atong palbiag ket nagapu iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y langarod no kastamot lang. Talaga natangsit ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, anya manen timbaganakan ka aya. Pinagsasawan na kid din itadalan ni dinasabat kaw. Anya manen timbagbagana. Agpakalaing manan. Kasi iti sigo na. Nangatula una iti panangkita na iti bagina. No awan ni Manong Terso, ang mga no agrigrigat mat dadya ababay. Talagang burburat ti darakin ko ana bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon pakibibyangan. Adda na patag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria. Mabalin ka di adi na kang pakibibyangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibyangan. Ay nawaw. Kontinto kayo nga rudan iti kastabi agyaw.
Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang nga agasawa. Addan to, saan lang nga itati aldaw? No di kay aggagat, kat diyo sursurwan ti tumakder iti bukod yu asaka, ay awan lat ammukon dita. Ay, pumudot man ang ti ulok kadagitang agasawa lakay. Gusto nga minain bakit? Nairwam da atulong ti sabali a tao ti pagbibiyaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos da pa'y nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada para makita man. Wain, mayat matlaang no imutamida, uray maminsan, tapno adda pag nakmanda, tapno masursuro ti tumakdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto, Emerson. Mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay. Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala di tatersina ah. At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidam. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar me. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin ah. Diya akon maanusang tibiyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang Sina. Diretsuan na, takas makita mat. Ado ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson, manang. Kat, Diya ko na muna niya taramida. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manang. kunak man no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami, manang. No bagbagaan kayo ide, agsakit tinakamyaw. Ita? Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No, amok lakas to eh. Dimngag kami kumay ti pamagbaga, manang. Awanan ah, naladawan. Sigurado ak nga awan ti iniggamam a kwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson. Diyo amaw ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry, manang. Pangasim ko tulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo ngamin. Saan agaputa adda pagdawdawatan niyo kat relax kayo lang. Laglagi pa niyo adumtang tuti aldaw ama umadamot kada kayo. Ay, nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo. Agagat tayo kitdi para iti napintas ang masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mga nan, terso lakay. Na, kasla di namat pagan ano ti ibagbagak. Mga nan ko na. Na, talaga ati cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sakit sa bali ti isom na. Asitgak man ti loko. Mangmangag mo ka di ti ibagbagak, ah? Ay nawaw, makapakigtot kamat bakit?
Itaypay nga'y ayaban ka. Asino takachat mo aya? Kachat, adda ayamay. Kano ta cellphone mo ti ayan ti attention mo? Gapotay ni gamak ti cellphone ko. Adda adagosan ti kachat ka. Di la mabalin nga adda laang buybuyaal. Siguradom lang ang apod no tay bagbagam? Ha? Maduktalak lang nga adda kachat mo dito. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Anya lang unay ti pagdanagam bakit? Amom mo ti password ti Facebook kan Messenger ka. Siguradom lang. Bisin mo lang dahi bakit? Mangan takit din. Nay, nagapwa marihuana. Intulod ko lang ang dagiti ubing ije pagadalan, Mare Rosa. Apay ngay nga ro nakasta tila nga maray. Kasla adamot na dagsan aparikot mo. Adda nga min madlaw ko kanila kay kumare. Ay nawaw, anyamot day ta madlaw mo kanila kay mo maray. Addan samot ten babae na day chay. Babae, nakitam ay maray. Kasano mo nga min, Mare? Sumanelpon mag. Di lukatam ti Facebook kan Messenger na tapno maamwam ti pudnaw maray. Day tangarod, Mare. Amok ti password ti Messenger kan Facebook na. Ngam awan mo ti makita kakachat na ijay. Nay, ang mga no adadami account na maray. Awan mo't lang, Mare. Amok tanuma minsan kat bulbuludok ti cellphone na. Amen, a social media account na maray. Kinita mo. Facebook kan Messenger lang, Mare. I-check mo iti TikTok, Instagram kan aminan a social media account na maray. Ang mga nun nalaing lang ang mangilamang nila kay Mau. Di mo may bati ta cellphone mo, pare Tirso. Kat madamati trabaho tayo. Babitlangan pare imong. Asino ta kachat mo aya, pare? Adda lang kit kitaak pare. Sika, ah. Adan samatan ilimliman mo, pare. Ay, nawaw. Awan ah. Ala, agawam nga rudan, nun nyaman ay tangar aramidem. Ang mga nusumangpat ni bus, kat makita na kang cellphone dita. Wan pare. Umuna ka ni Jay. Sumaruno aktaw. Mabitlangan day taw. Di mo ka di pa'y usaran ti cellphone mo, Tirso. Apay ko ma. Mabalin ang mabulod. Ay, una bakit? Ano? Adalaang man kita, Sigurado ati Messenger kan Facebook ko man ang tikitaan na. Oh, apay akasta ti isang mo. Awan bakit? Adto'y ti cellphone ka. Bulodam, isublim mo't ladagos ah. Win ka di ka madanagan. Adala kita, lakay. Isubli kon ti cellphone mo, lakay. Anya ngay, adda ka di nakita. Awan? Amo ka, pagpampanunutan nakmanan iti dakas, iso akasta. Na, Awan pagdanagam, tagudboy to'y asawam bakit? api nga rod akasta ti katawam. Kasta mo tasigod ti katawak bakit? Saan mo? Kasla adda kayat asawan ti katawam ita. Adda ka di limlimod mo, Ay nawaw, adday ta ka manan bakit? Mangrugi ka man ako nakon. Maminano ka di nga ibagakken ka, nga awan tirumbang nga pagdanagam. Kumusta kayo mutin ditoy? Wana, anak ko. Nasaya at latamot, tatang. Sigurado ka kaday? Ang mga kunak no sakit ti ulo mutin, ti ipapaay ti anak ko kin ka. Saan matkit di, tatang? Awan ti maibagak iti asawak, no may papan iti trabaho. Tanagagat mo't piman. Amo na ti responsibilidad na iti asawa kan anak na. Iso na lang, takaslaad da kachat na numaminsan, tatang. Kachat kunam. Un tatang, madanaga na, taamangan no adamot tan ti chatmate day di aterso. Ay nawaw, buludom ti cellphone na anak. Ang mga no aday limlimod na. Inaramid kun day tatang. Awan tinakitak iti Facebook kan Messenger na. Linukatak pa'y amin a social media account na. Ngam awan nakitak, tatang. Uray iti messages. Awan mo't laang. Apay nga ron nga dwa-dwa ka kinkwana, no awan mo't gayam ni nakitam.
Adda nga min dagiti gundaway at ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sa bali pa'y ti isem na no daduma, tatang. Lukas ta nga raw, masapo na paliiwam ti asawam. Ang mga no damot din kalukwan nga aramidin na. Kumusta nga ay marihuana? Natiliw mo, di asawam? Awan mo tinakitak nga ebidensya, Maray. Ay nawaw, imposible Maray. Lino katam aminan a social media account na, Maray. Un, Maray, inaramid kong data, ngam awan latamang. Ay kat, amangan no talaga ang awan ti babae nila kay mo, Maray. Amangan no si kalaang ti mangipapan iti kasta, Maray. Nga ta, Maray? Diyak mo Maray. Sigunkin kakot awan mo't nakita, saan aya? Sa bagay, ang mga no siyak ti ayan ti parikot. Ang mga no uwi aklaang kadagiti makitkita. Nalabit akas ta, Maray. Aywan, agkapita pa'y, Maray. Adain lingtak nga ube, iso ti ikapita. Apay kasta ti panangkitam kanyak, bakit? Awan mo't amok abasol ko kin ka. Agtugaw ka pa'y man, emong. Ay nawaw, apay ka di. Pagdanagan naklauray mo't. Adala kayat ko amaamuan. Ibagam ti pudno kanyak. Anya ti kahit mo amaamuan, bakit? Adda ka di babae ni Tersaw. Anya? Katrabahuam ni Pari Terso nga asawa ni Marijuana. Saan ka day? Ang mga no adda nadlaw mo kinkwana. Ang mga no adamot mangitultulod iti balon na iti pagtrabahuan niyaw. Awan, bakit? Makitkitak nga da kachat na. Ang awan pa'y mo tinakita ka babae na. Sigurado ka. Ang mga mat nagululbud ka. Ay nawaw, pudno ti bagbagak, bakit? Hindi nakman iraman iti isyo ti kumparek. Amum mo ita na singpitak nga asawam. Ay, Maray, kinasaritak nila kay ko. Kat awan kanumat tinakita na ababae nila kay mo. Di bali latan, Maray. Ang mga no siyak laang tagpampanunot iti dakes. Ni, nagmayat man ta kurtina, Maray. Magustok ti kulay kan disenyo na. Ay wen, Maray, saglalakalaang day ta akurtina. Nagkatangam iti kasta, Maray. Iti online, Maray. Nagapo iti Shopee day ta. Mabalin nga isend mo ti link kanya. Ay kawun Ag-search ka lang iti Shopee, Maray. Ado ijay. Ado ti mabalin a pagpilyam. Saglalakapay. Ipadas kuntuman, Maray. Wen Maray. At least, i-deliver da pa, di tabalayaw. Saan ka mabannaw? Kita lang tapno dagiti legit seller laang ti paggatanga, Maray. Ado nga minon ti scammer ita apanawan. Un, Maray, ay picturak man nga rod ti kurtina, Maray. Ay wen, sige lang, Maray. No problem. At dalod mo, Terso, At damot bakit? mabalin abuludot ti cellphone mo. Nag-expire nga minan ti load ko. Ay nawaw, an-anwam manan. At dalaang kita, Anya ti kitaam? basta. Awatam. Awan mo't lang ti makita mi ti cellphone ko. Bakit? Agyaman naklakay. Wan gayang. I-charge mo dahi ta ano malpas ka. Bakit? Wun, siyak ti makaam mo. Ay nawaw, anya ngay dayton. At damat ti kachat na iti Shopee account na. Babe, kunana pa'y. Ay, imposible no Shopee seller dayto eh. At dapat ti good morning kan good night da iti tunggal maysa. Ay, naglukon na. Umay ka man pa'y, Tirsaw! Ada ter aramidat ditoy. Apay ka diaya. Ay, nawaw! Basta umay ka ditoy, no imbagak mo umay ka! Anya ti pagamaya. Anya ti kayat asawon daytoy, Bakit? Anya dayta, Babe ti awag yo iti tunggal maysa? Ha? Asino dayta? Asino ti kachat mo iti Shopee account mo, Bakit? Asino ta babaeng kunak? Isu mo lagayam nga awan ti makitkitak iti social media account mo. Iti Shopee mat gayam ti pangkunkuntakan nyo iti tunggal maysa? Ay, una yun dayta pamuspusan nyo? Tatang? Ay nawaw, ran ano kasi ka, Tersaw?
Pinagtalaw nak ni bakit ko tatang. Awan tiyam mo kadaduma pa panak. Apaya pinagtalaw na ka. Pangasyo, tapas trakan nak, tatang. Apaya pinagtalaw na ka, kunak. Kasano na kita nakiyaw? At dadapay lang di pagadalan, tatang. At pudno ka man kanyak tersaw. Adan sa tinaramid mo akalukwan. Iso akas ta tinaramid ni bakit mo kin ka. Awan, tatang. Mapanak iti ayan yung itong madamdama. Ta kasaritak ni bakit mau. Imposible mo. Tapag talawon na ka, no awan makagapaw. Anya ti kalukwan nga inaramid ka anak ka, Juana. Pinagtalaw ko tadda babae akatsansat na tatang. Saan lang amay sa taluda? Anya, kunak man no awan nakita mi ti social media account na. Saan nga iti social media account na ti pangkunkuntakan na kadagita babae tatang? Shopee chat box ti usaran dagiti loko. Anya, Iso adyak nakita adagos, ta iti Shopee mat gayam ti ayan ti kalukwan na. Talaga nga impamuspusan da tatang. Pinagtalaw mo kanumat nila kay Mau Marijuana. Ayun mare, adda iti ayan ni tatang na ita. Apay a pinagtalaw mo, Maray. Kasano nga, idagiti anak yo. Ay, amo kun ti palimod na mare. Palimad. Pudno ti atap ko nga da katsatsyat na ababae. Katno si kamat amis mo tinangibaga kanyak ide nga awan tinakitam iti social media account nila kay Mau Maray. Talaga nga awan mare. Ngamin, Shopee chat box ti usaranda kadagiti babae na. Saan lang amay sa babae tinakitak akatsatsyat na? Taluda! Anya? Nalaing nga rod nga agiri medyo mare. Agasam ta iti Shopee pay laang mat. No saan aga po iti kurtina na kurso na daa. Diyak pa'y naamuan ti may papan kadagiti katsatsyat na. Ay nawaw. Mabalin gayam ti kasjay, Maray. Un mare, kita am kiti ang mga no adamot ti katsatsyat nila kay mo iti Shopee wenno Lazada account na. Talaga mat dagita at cheater Nalaing da amang ipamuspusan. Ay talaga mare, kabailandang aramiden ti ipagarup tayo nga imposible. Buludak man ti cellphone mo si Kaimong. Ha? Ay nawaw. Ape ka di ro sa bakit. Adala ang kitaag. Anya ti kita maya. Ti kayat ko kat si Kati mangilukat. Kitaak man ti Shopee account mo. Ay nawaw. Apay ti Shopee account ko. Basta lukatam ta kitaag. Ada ta. Si kalangot ti mangus-usari ti account ko. Mabit lang. Anya day di aya bakit. Di ka maawatan mo. Nalpason. Timot Lazada account mo. Awan ti Lazada account ko. Kitaak nga rod. Ada ta na Sige, kita. Awan ti Lazada app ko. Apay nga minaya. Wala, ta Shopee ka no, mati us-usaran da kumparim aterso kan ti babae na. Isaw, ti kuna ni Marijuana. Amangan ko na, no adamot ti kachat mo, di ta Shopee. Ay nawaw. Ure kastuyak lang nga tao. Diyak maaramid ti kasta. Bakit? Mangiram-raman kamot pari terso. Ay nawaw, mangiramraman mo't nga ibagbagam dita, pari imong. Ada ka lumat kachat mo iti Shopee. Ah, Iso nga di nagawid Nag-imbestiga kit din ni bakit ko. Nairaman pa yun ti Shopee account ko. ay, kwa, pare. Agbalbaliw ka man ngamin pare. Hustong na ta chatmate. Madadaal lang ti biyag mo iti kastangar aramidang. Kumusta kayo kadagito, Beng, bakit? Ay nawaw, asino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agawid dito balay terso? Pangasim ka di bakit? Kailiw kayo kadagito, Beng. Mapan ka iti ayan dagiti babae akatsatsyat mo. Pas time lang dagijay, bakal Pas time tarupam, pumano kan? Di mo dadaulan ti aldaw ko. kasano nga rudon dagito, Beng. Ano sakti makipurdiya Diyak kasapulan ti sakit ti ulo dito'y balay. Pangasim bakit? Pakawanan na kumamat to na. Ay saan? Kagura kalaunay iti kastang inaramid mo.
No babae ti saritaan, apaw! Nalaing ka amangi pamuspusan. Nalaing ka amangi remedyo. Ha! Sa anak ka masayangan, iti kasta a klase ti asawa, tapno ibagakan ka. Awanen tatang, saan na kayat ni Juana nga agsubli aki di balay? Gonggunam ah. Kasta pay lang matibagayo, ket problemado lang arudon da tao tatang. Dayta ti ganaben ti babae raw. Pangasyo at tatang, tulungan na kuma. Kasari tayo ti asawak. Sikat ti nangaramid iti parikot mo. Sikamutan ah ti makamu amang sulbar. Tatang, Ay nawaw. No siyak ni Juana, kastamod lang, daramidakan ka. Ala, agbabae ka pa itirsaw. saan na maulit dayjay tatang? Agbalbaliw ako. Sana siyak, ti pangibagami ti kasta. Ni bakit mau ti kasaritam. Ngamno di na kan kayat. Akseptar maon. Linulokon tumot ngamin ti aramid mau. Dahil tatiganaban, dahil ti lalakay, asana makontento iti maymaysa. Ay, nawaw! Liklikam ti agaramid iti linuluko no di mo kayat a madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.